Ako pogledate ove šare, ne morate da se bavite etnologijom. Ne morate da budete nikakav ekspert, uvek ćete se zapitati, joj Bože, ja sam ovo negde video. To je čista naša praistorija. Ovi simboli, pogotovo ovi sa pojasa, mi ih i da kažem, ranom srednjem veku nalazimo na većini naših stečaka. I o stečcima možemo jednu jako ozbiljnu emisiju da napravimo, koliko nam je tu ukradena ogromna istorijska baština, da je Evropska unija, UNESCO u stvari prihvatio stečke kao materijalnu baštinu isključivo pravoslavaca, katolika i muslimana na teritoriji Balkana. A to je velika laž i naša tragedija nacionalna. Stečci su apsolutno baština Srba. Muslimani, znamo, od pamtiveka u religiji im je bilo zabranjeno da prikazuju ljudske i životinjske figure. Na većini stečaka oni su prikazani, tako da tu sve pada u vodu. Drugo, većina stečaka je postavljena neverovatno, slučajno kada su radili iskopavanja oko njih, na isključivo pravoslavnim grobljima. Ali 80% trenutno prijavljenih stečaka kao zaštićenih zakonom se nalazi na teritorije Bosne i Hercegovine, naše jedne od starijih teritorija na kojima smo bitisali u većinskom delu. Ako to prihvati UNESCO kao srpske spomenike kulture srednjeg veka, onda imamo jako problematičnu priču sa muslimanima i Hrvatima u Bosni. To je to. Zato nisu želeli to da prihvate i nama je i taj deo ozbiljne istorije otrgnut.